Vukovar je zapravo jedna duga, neiscrpna priča i teško da ćemo ikad u toj priči do kraja doći. Ali Vukovar nije umro. Pa netko tko ima takvu povijest, jer Vukovar je tamo negdje 1200 i recimo 30. godine postoji kao grad i koji je ovako živio i koji je ovo proživio nikad umrijet neće. Njemu i on, a i Hrvatska koja je oduvijek bio dio, neće ni dopustiti to. Mislim da je Vukovar bit će svjetionik koji će ostati svijetliti vrlo dobro prema istoku Hrvatske, pa i Europe, tog zapadnog dijela Europe, da vidimo zapravo da nas više ne mogu prijeći, da su nam jasni, da nam budu jasni što radi, da nas ne mogu više prelaziti kao što su do sad prelazili, da nas ne mogu podvaljivati, bit će na čistu terenu, kako bi se reklo. A to će Vukovar je to pokazao i to će biti. Vi niste Vukovarac. Kada ste izašli iz Vukovara, pa otišli u logor, pa se vratili iz logora natrag u Hrvatsku, rekli ste, tko proživi Vukovar, taj je proživio još jedan život. Tko je preživio logor, preživio je još jedan. Znači, vi sada živite svoj 4. život. Pa mislim to je točno, da sam to rekao i sad ostajem kod te konstatacije, jer onaj pakleni period, ona zadnja 3 mjeseca ne treba svakako isključiti ni ono prije što se događalo, jer bilo je rata i prije u 6., u 7. mjesecu koji je bio i u Vukovaru. Znam da se tad događalo puno isto tako okršaja, da je bilo puno borbi. Istina, nije bilo takvog neprijateljskog bombardiranja iz zraka, sa Dunava, od pravca Petrove gore, iz Borova sela, iz Trpinje, sa Orlovača, iz Negoslavaca, od Vučedola i tako dalje. Jer uglavnom sam rekao sa kojih mjesta, što je onda bilo pogubno za sam grad i od grada gotovo nije ostalo ništa, ostale su ruševine. Možete misliti kakav je to sad izgled kad su u njemu porušili sve zgrade, porušili sve drveće, da su rijeke gotovo, odnosno Vuka, ta divna prava hrvatska rijeka koja je oplemenjivala, ja to volim reći, Dunav, koja mu je davala hrvatsku dušu, koja ga umivala čistoćom hrvatskom, da je gotovo začepljena ruševinama okolnih zgrada. Ta dunavska opatija, taj divni Vukovar je sravnjen sa zemljom. Ja mislim da se u povijesti ratovanja nije dogodilo tako da bi jedan grad bio tako sravnjen sa zemljom gotovo. Iako je ravničarski, on imao i svoj blagi, jedan brdoviti dio, jer jedan dio prelazi i počinje odatle iz Vukovara, ne znam koliko se zna, i Fruška gora počinje u Vukovaru. I taj brdoviti dio gotovo isto tako je prerovan, tako da je gotovo sravnjen i on sa ostalim dijelom ravnice. Vukovar će ostati trajno jedan hrvatski izvor, jedan memento hrvatski. Jedan memento koji će u svakom trenutku svakoga Hrvata podsjetiti da je Hrvat i da mora biti Hrvat i ostati Hrvat. Ono sve što je u Vukovaru učinjeno je Hrvatskoj. Nije samo u Vukovaru, jer Vukovar, ni kad smo mi bili u Vukovaru, nije bio vukovarski, on je bio hrvatski, jer u njemu su živjeli Hrvati, u njemu je iz cijele Hrvatske bilo boraca, oni su svi borili za Hrvatsku, na svaki i na svoj način i na drugi način je Hrvatska pomagala Vukovar dok se je moglo to. I zato Vukovar ostaje trajna uspomena, trajna opomena Hrvatskoj. Pa ja sam rođen u malom jednom selu u istočnoj Hercegovini, Cerovici, to je općina Neum. Tu sam odrastao
i dosta vremena proveo. Nakon toga jer sam odrastao, mislim, na godine kad sam krenuo u gimnaziju. U gimnaziju sam išao u Dubrovniku, Isusovačku gimnaziju u Dubrovniku, što mi je posebna čast. U klasičnu Isusovačku gimnaziju. Nakon toga sam studirao prvu godinu medicine u Zagrebu, u Sarajevu, prešao u Zagreb, diplomirao u Zagrebu, kasnije završio specijalizaciju iz opće kirurgije i dijelom vaskularne kirurgije. I budući da mi je supruga iz Osijeka, sve to vrijeme sam radio u Vukovaru od početka sklapanja radnog odnosa. Međutim, vi ste postdiplomski specijalizaciju imali u Beogradu. Ne, postdiplomski iz kirurgije imao sam u Zagrebu. Zagreb je naša maca, to je jasno naš glavni grad kojeme težimo svi mi, pogotovo mi iz Hercegovine. Ja sam rođen pred rat, pa još i od tad čak pamtim da su me učili što nam predstavlja Zagreb. A ovo i što sam rođen pred rat, malo ističem zbog toga, možda je pomoglo nekim iskustvima ratnim za ovaj drugi rat koji je evo bio, koji još traje. I znači samo je specijalizacija bila u Beogradu? Samo specijalizacija iz opće kirurgije u Beogradu. A recite, vi ste u Dubrovniku krenuli u sjemenište. Jeste. Kako se to u vama prelamalo? Jer na kraju krajeva i taj svećenički poziv je nekako čovjekoljublje, a kirurški poziv, liječnički poziv isto tako. Da li je to onda bio ustupak nekakav čovjekoljublju pa umjesto u svećenike preći u liječnike ili se nešto drugo dogodilo i slomilo? Pa ne, pa ja mislim da sam samo zamijenio zapravo tamnu odjeću bijelom. Koliko ste života spasili u Vukovaru? Pa, teško je to reći koliko sam života spasio. Mora se znati da je rat u Hrvatskoj na području Vukovara započeo 2. travnja i trajao je, kao što zna se, do 20. studenog, bar na području tog istočnog dijela Slavonije, područje Vukovara. I za to vrijeme mi smo imali negdje oko 2350 ozlijeđenih. Jedan veliki dio, ogroman procent je preživio, a negdje između oko 5%, između 2 i 5% je nažalost od posljedica ranjavanja umrlo. Vi ste rekli uz pomoć svojih suradnika, međutim, vi ste specijalizirali kirurgiju krvnih žila. Da toga nije bilo i da tog znanja nije bilo, bilo bi daleko više tragičnih svršetaka nego što je bilo. Pa to je točno. Zahvaljujući okolnosti da sam imao i neka znanja iz vaskularne kirurgije, pogotovo periferne vaskularne kirurgije, moglo se tako raditi, mogu se spašavati ozlijeđene krvne žile koje daju vitalnost okrajinama tijela, pa se na taj način spašeno je mnogo mladih ljudi da ne budu invalidi. Među osobljem Vukovarske bolnice bilo je negdje oko 2/3 osoblja zapravo srpske nacije. Da, točno. Točno, i oni ni u jednom momentu nisu se osjećali nimalo ugroženi, nisu imali od koga ni zbog čega. Da li su imali zapravo od čega, ja to ne znam, ali nisu imali od koga. Jer mora se priznati da smo svi mi koji smo radili bili tolerantni prema njima i ne mogu reći da su bilo ispada sa njihove strane u odnosu na nas. Kako se oni ponašali izvan našeg videokruga, to ja ne znam jer nemoguće je pratiti sve što se događalo. Međutim, nakon našeg odlaska, počelo je i pri našem odlasku, to je ponašanje blago rečeno bilo škandalozno. Recimo, mene su moje kolege za koje sam ja vjerovao da su prave istinske kolege, opraštali se sa mnom, samo se zapravo jedan htio oprostiti, na taj način kao da sam otpisan, već likvidiran. Jer to se osjeti, to i kad proživite to osjetite.
drugi je dao izjavu da je na bolnici bila šahovnica, snajperi i tako dalje, što je smiješno. Mislim, smiješno mi je uopće takve gluposti komentirati, jer to normalan nikad ne bi izjavio. Ali mora da ste se kao čovjekoljubac strašno pogođenim osjetili kada ste shvatili da ljudi koje ste štitili i kojima ste zaštitu pružali sve ovo vrijeme rata, da upiru ne samo u vas, nego i u pacijente, u bolesnike, prstom i kažu taj, a takvih je pojava bilo. To je ono tragično što je se dogodilo na kraju kad su ušli četnici ili neki od mojih kolega su pojedinih mojih kolega sinovi čak bili beli orlovi. To je ono tragično što svakog čovjeka, pogotovo nas liječnike, duboko dirne, ponekad se i zapitam koliko sve ima smisla uopće ono što je čovjek radio, ali uvijek ima smisla. Da su se odnosili, došli su pojedinci, pa su prstom upirali u pojedine članove iz naše medicinske ekipe, pa i u pojedine ranjenike i u pojedine ljude, civile koji su tog momenta bili u bolnici. I takovi su odvođeni i nažalost likvidirani. Tu čovjek nema komentara. Vaš stan bio je svega 300 metara udaljen od bolnice, međutim vi danima niste tamo otišli, bez obzira što vam je tamo i supruga bila. U jednom navratu, koliko sam čuo, čak jedno 56 dana uopće niste pretrčali tih 300 metara i svratili kući. Pa je, točno je da je moj dom, moj stan bio vrlo blizu i da ja nisam išao često u doma jer nisam imao vremena. Ja sam radio non stop 24 sata, to je, ne samo ja, molim vas, nije samo, svi moji kolege i svi u medicinsku osoblje, to je bila milina, gleda, bila je divota surađivati sa pojedinim, ne molim vas sve opet an general ovako da ne kažem. Jer su svi jednako tako nesebično, znali smo svrhu, znali smo cilj zašto radimo. Ako imamo smisao i znamo smisao zbog čega to radimo, onda nam nije bilo teško raditi dan, noć. Ja nisam imao vremena, iako mi je ni toliko, možda 50 metara zračne linije možda ima do mog stana, a možda 100, evo najviše da dođem do stana. Ali kažem, kad vas okupira posao i ova potreba da pomognete, a ja sam bio jedini kirurg Hrvat koji je imao tu sreću da živi u Vukovaru, jer ja to moram zvati srećom sad, iako bi se možda moglo u drugčijem kontekstu gledati malo drugčije. Ja sam imao tu sreću da živim u Vukovaru i znali su me svi, mogu slobodno reći, svi gardisti tko sam, svo pučanstvo je znalo tko sam i ono se obraćalo isključivo meni. Jeste se jednog trenutka zapitali: Njavro, što će s tobom biti? Ne, nisam se pitao, nisam, moram priznati, razmišljao o tome. Razmišljao sam jedino o ranjenicima, o bolnici, o ranjenicima, jer to je moja briga, to je moja okupacija, to je moja ljubav, ako mogu tako reći, malo je ovdje taj izraz tako suviše možda i deplasiran. Ali to je ono što ja volim i ja mislim najbolje to osjete sami ranjenici. I znao sam da je moje mjesto s njima i kad mi je nuđeno, ja to moram priznati, da je meni nuđeno znajući što me očekuje, predlagali su mi da iziđem sa gardom, u proboj da idem sa gardom i da iziđem iz Vukovara. Naravno da je bilo da uopće i pomislite, a kamoli tako nešto učiniti od mene, bolje bi bilo nestati sa kugle zemaljske nego tako nešto učiniti. Jer ja sam i rekao, onaj čas ću izići iz bolnice kad iziđe zadnji ranjenik. A sjeća se jedan moj kolega, mogu ga imenovati, bio je
iz Zagreba, tu doktor Željko Milić radi u Klajićevoj kirurgije, da sam uvijek tvrdio nas iz Vukovara ne mogu istjerati, mogu nas iznijeti. I mislim upravo tako se i dogodilo. Ja sam u razgovoru s mnogim gardistima o vama čuo puno dobrog. Kako se danas osjećate kad ih sretnete? Recimo, ja se sjećam, ja sam imao svoj ulkus na 12 čir na 12 i znali su u svoje vrijeme kad je nestalo više, došlo prekid snabdijevanja svim mogućim potrebama u bolnici krupnim. Nismo mogli dobiti svježeg mlijeka, nego smo koristili mlijeko u prahu. Ali su gardisti svako večer, ama baš svako večer, svježe kravlje mlijeko, meni je litru svako večer donošeno. Bez obzira bi me grmilo, nebo se sa zemljom sastalo što se tiče granata, padalo, ali je netko bio zadužen. Na koji način su to oni organizirali, to ja ne znam. Ali ja sam dobio svako večer za našeg doktora litru svježe kravljeg mlijeka je bilo. To je nešto veličanstveno. I kako sad čovjek, kad smo malo prije pričali, napustiti, pa kako mogao napustiti takove ljude? Mislim, to bila su dva legija, jeli? Jedan je bio Ante Glavnić koji je prilikom čišćenja na Lušcu, to je još 7. mjesec jeste, on je nažalost poginuo. A drugi legija, ime, prezime mu znamo, pa nećemo spominjati ga, isto je tako čuda činio. Vječito je bio nasmijan. Svaki put kad god je mogao došao bi u bolnicu javiti se. To su oni ljudi koji su tihi po prirodi, koji ne pričaju o onome što rade, a ogromno urade. On je zapravo bio uništavač tenkova, odnosno postavljač eksploziva. On je to radio i što god je trebalo zapravo je radio. Sve je znao, sve je umio. Znate već samo kad mu kažemo legija, odakle je došao, da je prošao jednu stvarno kvalitetnu školu i da je znao sve sa svime baratati. Njega navodno u Zagrebu nisu htjeli u gardu primiti, pa je zato došao u Vukovar. Taj mi detalj nije poznat, ali hvala Bogu da je došao u Vukovar. Jer Vukovar je nagrađen sa legijom. Jer legija je toliko učinio dobra za Vukovar da će mu se Vukovar morati odužiti. Da, on je u Vukovaru i ostao. Jeste. Vukovar će mu se sigurno znati odužiti, jer to je zaslužio. I on i masa jedna znanih i neznanih i boraca i oni boraca koji su poginuli za Vukovar. Ja moram tu spomenuti pokojnog Blagu Zadru, jednog genija vojnog, jednog divnog čovjeka, prijatelja, jednog organizatora koji je u svaki čas, u svaki tren znao što treba raditi. Nažalost, poginuo je previše rano da bi mogao pomoći više Vukovaru. Pa ne spomenuti jednog Luku Andrijanića, jednog prvog čovjeka u hrvatskoj povijesti koji je oborio neprijateljski avion. Zapravo ne jedan, ali od prvoga se počinje. Mislim, 3 aviona je oborio gotovo s ničim iz strojnice. To je rijetko da se tako događa i to migove. Pa to je veličanstveno bilo. To je takva moral nastupio u vojsci, u narodu da je bilo nezamislivo uopće da će u Vukovar ući okupatorska vojska, odnosno armija. Eto, stjecajem spleta okolnosti to se ipak dogodilo, ali Vukovar živi u nama i mi s njime i mi ga moramo ponovo oživjeti, jer to je naša zadaća. Vukovar nam to nikad ne bi oprostio kad ne bi tako postupili. I sigurno je jedna činjenica, svi oni koji su ostali do kraja rata u Vukovaru, koji su na bilo koji način pomagali borbi vukovarskog hrvatskog naroda za Vukovar, su heroji. Pa i ono malo dijete, jer od 6 mjeseci, recimo ja se sjećam Vidi Sanje, to je jedna curica mala 6 mjeseci, koju sam operirao 19. studenog, znači dan prije mog uhićenja, i koja je, hvala Bogu, dobro, ali je prebačena na VMA. I sad gledajte te propagande.
ono što smo mi učinili u Vukovaru, spasili dječji život, kad je došlo na VMA, prikazali su inozemnim novinarima, evo vidite, ustaška vojska, Hrvatska vojska je ubila, odnosno pokušala ubiti dijete pa ga teško ranila, mi smo ga operirali i spasili dječji život. Kako znadu izvrtati činjenice, ali u laž su uvijek kratke noge. Ako radite svoj posao, bez obzira sad se možete to valorizirati na više načina. Možete reći, evo Njavro je ostao u Vukovaru, ostali su otišli. Njavro imao petlju pa ostao u Vukovaru, ostali su izišli. Njavro imao petlju pa ostao do kraja, ostali su izišli. Ali treba shvatiti i te ljude. Nismo svi jednakog ustrojstva, psihofizičkog, nikako. Svatko ima različiti svoj psihofizički status i morate ga takvog prihvatiti. Ja nikoga ne osuđujem što je izišao iz Vukovara, što su otišli iz Vukovara. Zamjeram ih jedino što nisu dovoljno pomagali Vukovar ako su već izišli. Jer svaki napušten grad je grad koji vrlo brzo pada, o tom dvojbe nema. Ne treba se zavaravati ime, ajmo napustiti djeca, žene, starci, civili, svi uzrasta koji nisu pod oružjem, da napuste grad. To je odmah gubitak grada. Jer ne može 500, 1000 ili 2 gardista braniti jedan grad ako iza njega ne stoji pučanstvo, ako ga ono ne drži. Ako koga drži narod, taj ne može izgubiti rat. To je iluzorno i neće napustiti nikad svoje mjesto. I zato je Vukovar opstao. Jedan dio je izišao Vukovaraca iz raznoraznih razloga. Vjerojatno je svatko imao svoje razloge. Da li su oni opravdani ili ne, to će se pokazati kasnije. I da je bilo ono, jednom ste me pitali, profitera, o tom dvojbe nema, sigurno je bilo. Ali nije moje, niti želja, niti sam zato da brinem brigu o tome. To je stvar drugih nekih koji bi o tome trebali ili će voditi računa. A Vukovar pripada Vukovarcima. Svaki grad ima svoji dobri i loših strana i Vukovar je imao malo te loše strane što je neko malo otišao ranije pa ga napustio. Netko je ostao do kraja pa je stvarno zaslužio da bude heroj. Jer ponavljam, oni svi koji su ostali, oni koji su poginuli, oni koji su izgubili svoje najdraže, svi su to heroji. To je to što je Vukovar dao. I ne postoji grad. Vukovar je, to je točno rekao profesor Pavletić, Hrvatska Hirošima i Hrvatska Gernika. A Vukovar je nova povijest Hrvatske. Vukovar je novi Siget Hrvatske. To je ono zbog čega će ostati zauvijek zapisano. Vukovar je doprinio sigurno priznanju Hrvatske, što je Vukovaru neprocjenjiva vrijednost historijska. Iz kolone kada su vas izveli zajedno sa još nekim ljudima, među njima svakako pamtimo ime Siniše Glavaševića, a zatim povjerenika vlade Marina Vidića Bilog. S vama je bila i suradnica doktorica Bosanac. A bilo je tu još poznatih, a i nepoznatih ljudi. Kako je to izgledalo? Kako je taj egzodus proživljavao liječnik koji je sve dao da što više života spasi, koji je uz to žrtvovao i svoje zdravlje, na kraju krajeva i vaš čir je proradio u Vukovaru, imali ste krvarenja, ali niste htjeli otići. I sad, odjedanput, jedna tragedija, prije toga su upirali prstom oni koje ste čuvali, Srbi uglavnom. Poslije ste mogli čitati i optužbe njihove po beogradskoj čašijskoj literaturi. I sad to je zapravo rušenje jednog svijeta, rušenje jednog neba. Čujte, teško je bilo sigurno sve to doživjeti, a još teže preživjeti. Međutim, kažem, opet se vraćam na ono, ako ima smisao ono što radite, onda nije to teško.
Svi mi spominjemo ovdje i moramo uvijek spominjati ta imena. Ja počinjem uvijek sa Blagom Zadrom, jer mislim ko Blagu ne spomene da nije dovoljno odao pijeteta tom čovjeku. I sve znane i neznane borce. Sav narod koji je ostao u Vukovaru, odpočevši od onih novorođenčadi, jer 14 je novorođenčadi rođeno za ta 3 mjeseca u Vukovarskoj bolnici. Novih Vukovaraca, novih branitelja Vukovara, jer oni su branili Vukovar, oni su ostali u Vukovaru, ostali su njihovi muževi koji su branili svoje familije, to su branitelji, pa i ta djeca su branitelji Vukovara i oni su heroji, jer trebalo je skupiti hrabrost, ostati i poroditi te žene, divne žene koje su skupile toliko, kažem, hrabrosti da ostanu u Vukovaru i da se porode, da uvećaju broj stanovnika u Vukovara. Vi nama pričate zapravo teoretski. Ja sam htio čuti vaše dojmove, vaš život, vaše proživljavanje. Ili vi zaista više ne možete to emocionalno nego samo intelektualno doživljavati? Pa ja to mogu emocionalno jako proživljavati. Ja to posebno emocionalno doživljavam. Ali bojim se da onda mi emocije postanu prenaglašene. Ja kad otvorim tako svoju dušu, ja kad se spomene Vukovar, kad se spomene cijeli taj put, kad se sjetim svega onoga što smo prošli, ja bi molio ovako sad. Koliko su vam puta vaši suputnici i supatnici rekli, doktore, gotovi smo? A čujte, čulo se to puno puta. I tokom boravka u ranjenika u bolnici, kad je ponekad, moram tako reći, padao možda malo moral. Kad sam morao ići od kreveta do kreveta, smirivati, govoriti da to nije točno, ko ima takvu gardu, ko ima takve heroje kao što ste vi i kao što su oni vani, da Vukovar ne može pasti, da neće nikad ući u Vukovar, nek se ne boje, jer nastupao bi pad morala, pa bi se onda reklo, jao doktore, dajte oružje, jeli, mi ćemo se braniti, mene niko neće živa uhvatiti, makar se mi morali sami ubiti, ali nećemo dozvoliti da padnemo neprijatelju u ruke. I tad se je moralo dosta vremena posvećivati da ih se smiri, jeli, što i to je točno, ko ima i pa čak i takove ranjenike, teško ranjene, ljudski je da nekad moral malo padne, ali vrlo lagano se oni vraćaju u normalnu kolotečinu. A pogotovo kad imaju štićenike, oni koji štite, oni koji štite van. Kad imate takove branitelje, nemoguće je da padnete neprijatelju u ruke. Ali kad ste već pošli na egzodus, onda više nije bilo zaštitnika. Pa nije, onda ste imali oko sebe drugu vrstu ljudi. Imali ste čudan jedan osjećaj. Zapravo, znate da ste bespomoćni, znate da mogu vas u svaki čas likvidirati. Uvijek sam računao s time, život mi je bio, nisam imao promašen život. Nešto sam učinio, bar malo koliko sam mogao, da doprinesem Hrvatskoj. A sad, ako se dogodi ono najgore, hvala Bogu, to je neminovan završetak, ne želeći od sebe ni pomišljajući da će ikad doći do toga da me neko proglašava nekim herojem ili tako. Vjerojatno tu je puno razloga zašto sam Mitrovicu uspio preživjeti. Ja neke znam, a neke mogu nagađati. Zašto sam Mitrovicu preživio? Preživio sam Mitrovicu zato što sam žilav prvo po prirodi, makar imam svojih
povremeno zdravstvenih problema. Jedno. Drugo, preživio sam Mitrovicu zato što sam vjerovao u ono za šta se bori Hrvatska i kad sam vidio oko sebe da nisam sam i u Mitrovici, da su naši ljudi, da je naše vukovarsko pučanstvo tu, da smo opet zajedno. Preživio sam Mitrovicu zbog toga što sam im i tamo pružao pomoć, što sam i tamo bio liječnik, što sam i tamo radio u ambulanti i to mi je davalo snagu jer opet sam radio svoj kirurški posao. A preživio sam Mitrovicu i zbog toga što sam morao preživjeti da kažem nešto o istini o Mitrovici, što je zapravo Mitrovica i što se je tamo odradilo. Kako ste se osjećali i što ste pomislili kad ste ponovo prešli u Hrvatsku i kada ste shvatili da ste u Hrvatskoj? Pa to je najljepši trenutak bio kad sam stupio na hrvatsko tlo. To je pomiješano, bude vam puno emocija, bude tu izmiješano, koliko radosti, toliko i tuge, ponekad i ogorčenja, čak moram i to reći. Ali sve to čini sastavni dio života. I hvala Bogu da sam to prošao, da se sad ipak, kako bi se reklo, čovjek dolazi na svoje grane, na svoje mjesto. Uvijek sam htio i spreman i hoću pomoći gdje god treba. Rado bih, recimo, ja sam vezan i ne samo školski, nego nekako i sentimentalno za Dubrovnik, jer to je grad mladosti. Rado bi otišao u Dubrovnik, tamo malo da vidim da ako je moja skromna znanja, oni već imaju ogromno znanje jer oni su porušeni, nema im ja što to kirurški puno reći. Ali eventualno da izmijenimo neka iskustva, to bi koristilo i meni, a možda bi pomoglo eventualno nekome i od ranjenika koji su tamo. Znači, vi bi u ovom ratu i dalje sudjelovali kao kirurg aktivno na ratištu? Pa ja mislim da je to moja zadaća, da kad nešto sam radio, koliko sam znao i mogao, ako to pokazuju rezultati, a rezultati su vidljivi po tome što mogu reći oni koji su ozlijeđeni, da li su dovoljno dobro liječeni ili ne, a plus toga tu je i moja struka da o tome kaže svakako meritorno mišljenje. Mislim da je moje mjesto još uvijek tamo, na tim terenima. Evo ovdje su nešto iz arsenala, čim su vas sve gađali. Ovo je dio kazetne bombe, moja uspomena iz Vukovara. Ovo tu je također dio, jedna od 147 mina iz kazetne bombe, novijeg tipa, mislim švedske proizvodnje. Ovo je iz onog starijeg tipa kazetne bombe, to je engleska proizvodnja. Ovo je krilce te novije bombe. Ovdje je rep, ostatak 120 mm mine za minobacač. A tu su razni meci, pancirna zrna. Ovaj iz Iloka, recimo, na primjer. Ovaj sa silosa Đergaj. Sve je vezano na neki način u Vukovaru. Vi ste toga vidjeli ili manjih komada, krhotina u tijelima. Pa kao što to je zapravo stvarnost Vukovara. Točno. I kao što se vidi Europa, mi kažemo Europa nije učestvovala, vrlo dobro je učestvovala u Vukovaru, evo iz ovoga se vidi. Samo nažalost vidite način na koji je to učestvovala. Samo se kasno osvijestila da vidi pravu istinu i što treba uraditi. Trebalo je puno žrtava Vukovar da podnese od ovoga, da Hrvatska puno podnese žrtava, pa da bi Europa priznala ono što je dužna bila već ranije. Ne samo sada, nego prije puno godina. Ali eto, hvala Bogu da je došao i taj dan, da smo ga i proslavili, a da će nakon ovoga
ovog arsenala, jer to sigurno zaslužuje i muzej ovaj koji vi evo imate ovdje, sigurno u Vukovaru biti isto tako, nažalost, bogati, još puno bogatiji ovakvim predmetima. I nadam se da će u Vukovaru jednog dana, kad za to dođe vrijeme, kad se vratimo tamo, održati se i suđenja onima koji su doveli do toga da Vukovar je danas onakav kakav je. Ja vjerujem i da ćemo svi mi Vukovarci pristojati tome. Vidjeli smo čak na nekim snimkama da ste u nekim, uvjetno rečeno, slobodnim trenucima imali vremena i za pjesmu. Jeste li imali vremena za plakanje? Pa je, ja sam stalno govorio da se nakon povratka, nakon završetka, stalno govorim rata i kad se vratimo u Vukovar, da prvo što ćemo učiniti, što je dužnost naša, je to da odemo da se isplaćemo za našim poginulim. I svi ćemo to sigurno učiniti. Nadam se brzom Vi se povratku svakako u mislite Vukovar. vratiti natrag u Vukovar? Pa apsolutno, mislim svaki Vukovarac je u to uvjeren. I kako se vi onda mislite vratiti u taj Vukovar? Sigurno neću se vratiti onako kako sam izišao iz Vukovara, u pratnji automata i čuvara. Ući ćemo kao što kulturna Europa ulazi. Bilo milom ili silom mi ćemo biti u Vukovaru. Uvijek je bolje ako to bude milom, ako to bude mirnim putem. Jer zato zašto se zalaže Hrvatska, mislim da je to način. Hrvatska, ja to ponavljam, ne može ići nikad korak nazad, ne može vraćati uvijek istim maršinom. Ona je ipak dio Europe, makar joj je taj naš Vukovar najistočniji dio Europe, zapadne Europe. A ja ću sa mojom familijom negdje se skrasti, ja se vjerujem opet u Vukovaru, sad sam privremeno Zagrebčanin, jeli? Da ćemo opet biti na okupu, nadam se da ćemo u miru nastaviti raditi i graditi novi Vukovar. Jer ovaj Vukovar je spomenik hrvatskoj hrabrosti, hrvatskom poštenju, hrvatskom domoljublju. I to će ostati trajan spomenik. Ere perenius, trajniji od mjedi. Oduvijek i takav će biti. A novi Vukovar već se gradi u srcima? A novi Vukovar mi smo istim početkom našeg egzodusa počeli graditi u našim srcima novi Vukovar. Svatko na svoj način. Zato će taj Vukovar i biti tako lijep. Što ga svatko u svom srcu drugčije gradi. I zato će biti građevine različite, ali će sve biti iste. Odisat će istom ljubavi.